Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala pedutu sa ia begantan sa bentingan mangorip Allah na giyang kutuwa mawdu kayfa tuzidu min rizqik ndeman ay kaku maninga ko riskir ka uli na riski ka maana ndeman ay kapag umanuman ni wallahu ta'ala sa giyang kutuwa riski niyar ka mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyali tanong to mangorip Allah anto na maana riski anto na betero na riski na gumi ali tanong puno to agyang kutuwa piklas yan na riski mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Raksa miyali tanong puno agyang kutuwa sabad sa agyang kutuwa mga amad pagkasabapan sa di ka pagumanuman ni wallahu ta'ala sa agyang kutuwa riski mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayaw tuwa miyali tanong mangorip Allah sa agyang kutuwa mga amad na paganero na gyang kutuwa kapag istighfar kapamang ni sa rila si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua miyali tanong padsap kasabapan sa di ka pagumanuman ni wallahu ta'ala sa agyang kutuwa riski na gyang kutuwa taqwa Allah katagui ko manusia sa kalaksik wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya ikatlo mangorip Allah sa sabab sa di ka pagumanuman ni wallahu ta'ala o rizki o manusia amialitan mangorip Allah na gyang kutuwa katawakul atitus iku Allah yang kutuwa titua ka panariksi iku Allah subhanahu wa ta'ala amat itu mangorip Allah. Sa ano yung tanok man nagyang kutuwa mga sabad mangorip Allah subhanahu wa ta'ala mga amal sibapan wallahu ta'ala sa di ka pagumanumani wallahu ta'ala sa gyang kutuwa rizki. Sa ikapat mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sabab di ka pagumanumani wallahu ta'ala o rizki mangorip Allah na gyang kutuwa di kapag tunduga si ko kapag hajj o kapag umrah hindi na kapag hajj kalalayon o kapag hajj o kapag umrah mangorip Allah subhanahu wa ta'ala Kaya mata nagyan karena sino na amal na tantuanan ko pagkababayan wallah subhanahu wa ta'ala. Na suri pan na igida miya kang galubag sa amal tantua pagkababayan wallah na kababayan wallah ta'ala agyang kuta uripan. Na andad ni kababayan wallah ta'ala ko uripan na lakanan mang wallah ta'ala agyang kutuwa mga pintuan limo yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala naguriski niyan mangurip Allah. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'u bain al-hajj wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqra wadh-dhunub kama yanfi al-qiru khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fiddah. Ay mana niyan na lalayo na niyo dina lalayo na ni matigian so di niyo di kapag hajj na kapag umrah uri na pangatundugan ni atigen so kapag hajj o kapag umrah pagi gian na isina na galabag gian na kapag hajj o kapag umrah at Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam na yanfiyani al-faqr pagkapunas yan nagyang kutuwa kapopobri uri na mapakada yan nagyang kutuwa kapopobri na gusto mga dusa mangurip Allah sa lagid na tigyan o kapagpakada o apoy so lagid na tigyan o kapagpakada o apoy o tangis o putaw uli na giyang kutuwa marata ko putaw uli na si ko bulawan uli na giyang kutuwa fidda maana perlas mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana yang kuta bulawan mangorip Allah na ayat na kapkeda yang kuta amin sa saugo na kanaba bulawan mangorip Allah na gira miya kaupit sa apoy lagid mambuag yang kuta putaw mangorip Allah and ni kuno nagyang kuta mga tangis yan uli nagyang kuta diyo na mapiyah mangorip Allah na pagkaukin sa apoy mangorip Allah subhanahu wa ta'ala.
madad daw nagyang kutuwa diyon mga pipiya mga oripallah. Na lagi ko na nanti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, so kapag hajj agu so kapag umrah aging kana na kapag hajj o kapag umrah na mapagpakada iyan uri na pagkapunas yan agyang kutuwa kapopobri nagu mga dusa mga oripallahu subhanahu wa ta'ala. Ganyan mga oripallahu subhanahu wa ta'ala. Pada pun sa kesababan sa di kapaguman umani wallahu ta'ala ko rizki naging kaya silaturrahim maana ginani kalimah ngoripallah ya maana silaturrahim na kapia kaplulot udi na kapia katutunganay maana sukang bilang atawi ko mga tunganay ngoripallahu subhanahu wa ta'ala. Atau anda ngoripallah gian kana na katutungan ng mga oripallah na aya kay alunya sa hadith mga oripallah na ginang kon mga oripallah subhanahu wa ta'ala na ibarat ko na kakaptan niya nagyang ko tuwa arsy Allah subhanahu wa ta'ala mga oripallah sa padmambusa ini permission Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang ko tuwa kaya pamang ni katutungan ni si Allah sa tigena tigo gyang ko tuwa katutungan ni si Allah at tigena tigen kadnang ko sa kanatigan na pelindung ako atigan serka may poon si ko kipatulakan rakan o di na kaputulakan atigan o kaad na ka mga ripallahu subhanahu wa ta'ala na imang buhay kabasaon wallahu subhanahu wa ta'ala bang atigan di igaswat sa natigan sa tawa makikoneksyonar ka maana si siya penganian na makikoneksyon na koron membuat ti wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasa man sa tawa putol niyan, putol kanian, pakadaan niya nagyang kutuwa katutungan ay, di niya siap nagyang kutuwa katutungan ay, na putol na kamambuo at iwallah subhanahu wa ta'ala. Maana putol na kamambuo, yung kutuwa, limo akran mangorip wallahu subhanahu wa ta'ala. Na tiga yung kutuwa katutungan ay mangorip wallah, at tiga na hekan na ko na miyaswat ako, mangorip wallahu subhanahu wa ta'ala. Iti sabab so kapia kaplolot uli nakatutungan ay natantuan ako kebabayan wallah sa bilip no Allah subhanahu wa ta'ala sa sa pagkasababan sa di kapagumanumani wallahu ta'ala ko rizki. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sa din sa tawat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kebabayaan yan makaluagun uli nakalakaanon makabelangon makayatun nagyang kutuwa kapakalaon rizki mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kapaka lagi ang kutuwa rizki dun wallah nagu makadundup na tigyan ni umur uli na makatasag ang kutuwa umur yan mangorip Allah na falyasil rahimahu na paki koneksyon at tigyan ko tunganay niyan maana ang bilang atawin niyan so tunganay niyan baluyan yan na ginawa niya na mapiyay kaplulot mangorip wallahu subhanahu wa ta'ala ay maana mangorip wallah nagyan ka na kapiya katutunganay di kang bilang atawi kapiya kapsiya pa ko mga tunganay mangorip wallahu subhanahu wa ta'ala kapakaugu pagiran mangorip wallah na miya kalala pagkasabapan sa kapagpakalaag ang kutuwa rizki mangorip wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginan mangorip wallahu subhanahu wa ta'ala. Ilaman mangorip wallah katawan tanong mangorip wallahu subhanahu wa ta'ala so rizki na papasan wallahu subhanahu wa ta'ala maana so rizki manusia napapasan wallahu subhanahu wa ta'ala mangorip wallahu subhanahu wa ta'ala. Ugid mangorip Allah subhanahu wa ta'ala naging uto kaya takdiran wallah subhanahu wa ta'ala na ada membuat takdiran wallah subhanahu wa ta'ala ang mga sabab mangorip Allah upa makanggalab kau manusia na pagumanumanan wallah ta'ala gyang kutuwa rizki at takdir man wallah subhanahu wa ta'ala langun nuto mga takdir wallah subhanahu wa ta'ala. Paduman mangorip Allah sa padsap kasababan sa di kapaguman naman ni wallahu ta'ala ko rizki nagyan ko tuwa kang gasto sa lalansi ko Allah
Mana kang gasto sa si kuma gelbe ka ipkas suatu Allah subhanahu wa ta'ala. Kau sara ko tamo ko ipkas suatu Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi do si ko kan jihad sa dalan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu su mga badun mga Allah ay malaw nagi ko tuwa kan jihad sa dalan si Allah. Ay beauty mala tantu kebebayan Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Daati Allah subhanahu wa ta'ala adin yang dinyu di manggasto amay tubu asyay si ikaw suatu Allah inunta na pesyambian wallah subhanahu wa ta'ala so Allah sekanya ni mapia paririski mangorip Allah subhanahu wa ta'ala miatero panu Nabi sallallahu alaihi wasallam atigena ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang mana niyan? Atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam daat tigian nagawi pagkapitaan nun sumangoripan enunta na adna dua takataw dua timan malaikat peturun siran pembebasiran mangorip Allah adi terun o isakiran mangorip Allah ya Allah bagan ka si ikutaw adinian ingges tun sutamokyan ko mapia agian ko tuwa kasam biirun sa mas mapia mangorip Allah mana sambi nga agian ko tuwa tamo ko tawa pingges tunian si ko ikasusuat ka mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa pakambara katangon mangorip Allah nasop maswisa malaikat na yapang ninian natigyan na ya Allah bagan kasi ko tawa tiago yan so tamokyan sa dinya na penggaston sa si ko ikaw suwat ka agian ko tuwa kabinasa agian ko tuwa tamokyan mana bagan kasi ko bagan kaso kabinasaan o tamo si ko tawa banian din tatago so tamokyan sa dinyan diyon penggasto si ko ikaw suwat ka mangorip Allah subhanahu wa ta'ala nakatawa tanong mangorip Allah aso mga malaikat na mga kaadnanan wallahu ta'ala adi siran na pendusa si ku Allah maana na basiran di ngelebeg sa ikeduseran udi na ikerarangit kiran wallahu subhanahu wa ta'ala kasiran na aya kini propang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala na gengutwa ti wallahu subhanahu wa ta'ala wa yaf'aluna ma yu'marun diran ding gelebeg na gengutwa ipisugu kiran ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala sa diran penusianan su Allah na kagisiran na mga kaadnu Allah ta'ala ay nanu Allah ta'ala sa pantagupan sa diran dikang gelebeg sa gengutwa sugu ang kiran Allah subhanahu wa ta'ala na diran penusianan su Allah na sopang niran ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala na tanto tatariman ma'urip Allah kasiran na mga kaadnu Allah ta'ala marani siku Allah subhanahu wa ta'ala nagyan ko to akip pemanginiran si ko taw dinya ninggaston so tamokyan si kumapia mangorip Allah ay kaswat Allah subhanahu wa ta'ala sa andaman ni sambirun Allah subhanahu wa ta'ala so tamokyan nagupagumanumanan ng Allah subhanahu wa ta'ala nagyan ko to tamokyan dalam benian ipantag sa gyang mutakyan gaston yan sa dalan si ko Allah na tanto tatariman mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pada pun mangurip Allah sa mga sabab sa di kapagumanuman ni Allah ta'ala sa giyang kutuwa rizki nagyang kutuwa at-tafarrugu lil ibadah ayamana nagyang kutuwa kabaloy kung manusia siap niyan ina para to kana di niyan ni pendarayan magyang kutuwa simba belo niyan nagyang ginawa niyan para busa kapsimba niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala pangorip Allah giyan ko tuwa kapokus sa ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala sa gina ni kapito mangorip Allah akaluitan wa
mga amal apsibapan wallahu ta'ala sa gyang kutuwa di ka pagumani wallahu ta'ala ko rizki tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah bebenugan yu samang niyan yu si Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa rizki sa simba niyo sekalian nagupanalamatin niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Terupna Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, ya ibn Adam tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa in lam taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqrak. Ayat mana niyan? Ayat 3 ng babata anu Adam. Fokus sang atigian, tumang keding atigian, so simbang karak natigian. So dingarak natigian di kasuas patah. Bali yang ka ginawang ka. Pupukus niyan agian kutuwa simben yarakan atig wallah. Ngayon to atig wallah amla sadraka ghinan. Ka mata natigian na penuh nak natigian so rarabuka. Gimana agian ginawang ka sa kakawasaan mo rin Allah. Mana apa kawasaan ko sa atig wallah subhanahu wa ta'ala. Wa asudda faqrak nagu ulan nakan yang kutuwa kapopobri ka mana pa kada wag yang utatigina kapopobri ka mangurip Allah wa illam taf'al amip man ka sakana dingang gelebekan au bangka pukusa lagi yang kutuwa simbang arakam mangurip Allah na tigwallahu subhanahu wa ta'ala mala'tu sadraka syughlan na penuh-penuh nak sekadar tiga na awid akal uri na mga galabog walam asudda faqrak na dia kena tiga na pakadaan na diyan kutuwa kapupubri irka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mana mangurip Allah na diyan kutuwa katutumang hindi manusia si kusimba sa kapupukusin yan kahisiapan yan ng piya-piya na Pagsamya kalala sebaban wallahu ta'ala sa ginang kutuwa kapamagumanuman agyang kutuwa rizki uri na di kapagumanuman wallahu ta'ala sa ginang kutuwa rizki lagi agyang gana na isinanagan agalabag adi katumang gali ko simba sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala kasi yapon kapupukusiron mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na tanto ko ipagkaswat wallah nasadin sa tawa ang galabag niyanan nasabin sa benara masuk atun wallah na andin ni kaswat wallahu ta'ala si ko uripan nakababayaan yan na andin ni kababayaan wallahu ta'ala ko uripan nalakaan wallahu ta'ala aging kutuwa pinto ano mga limo yan na mga rizki niya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa sitan upman tuwisa dia ka aging kayakapkan gani ko suara ko sa sorbatan tanong mangurip Allah subhanahu wa ta'ala